Os anos Neira recollen a súa metopa como tercer clasificado no 17ª bandeira Memorial Antonino Torrón Concello da Guarda. Bravo, bravo. E temos como segundo clasificado con 27 puntos o club de Tirán, reciben metopa. Aquí van a entregar como segundo clasificado va 17ª bandeira Memorial Antonino Torrón Concello da Guarda. Bien, e como primer clasificado e se leva a bandeira da Guardia polas manos de Chapela. Entrega, señor alcalde.